Ngiyakhuleka mdlemnyama ngiyabingelela bantwana bethonga ngiyakhuleka phezu kwenu sizwe simnyama sizwe sakamgabi. Ngibingelela nginje emnyama phakathi kwesimo sendawo engithi ngihambe ngabuya futhi kuhleke ukuthi sokhuluma nani unyaka oqala lise bathanda benkosi abantwana bomoya engithi abangene kahle bazuza ngibahalalisele nabangene babakhona la igigaba zabakhona bangakuthola abafisa ukuthola ababe nethemba izinto zizolunga izinto azilungi kanye phakathi kwesimo sendlela. Ngithi ke ngibingelele futhi phakathi kwesimo sabantu abahambe bafika abalandeli naba subscribers ngibingelele nama viewers ngibingelele nama comment abakhomentayo phakathi kwesimo se channel. Ngithi ngiyakubonga lokho kukwenza ukuthi ke nathi sithola amandla kakhulu ukuthi sihambe siloku suqopha ke isimo somfanekiso sikhulisane phakathi kwesimo sendawo yokukhuleka. Ngithi ke nginibingelele phakathi kwesimo sonyaka omusha abantwana bedlozi ukuthi ake sikhulisane sikwazi ukuthi sifinyelele la okumele sifinyelele khona. Lana ke kunendaba esiza nayo ke njengoba siloku siphilile siloku sifika ke ngesimo sokukhulisana ngokomoya kodwa kwamanje ngizodedela nje intombi kaHlongwane ike nayo ithi ukuyithula. Ngizothanda ukunibingelela nami kulonyaka omusha. Ngithi happy new spirit to all of you. Ngithemba ukuthi ngaphansi kwesandla somusa nisagcinekile kanjalo. Right Mkhulu? Yeah, ngiright. Ukuphethe kanjani unyaka omusha? Umsebenzi umsebenzi. Kulalwa ngilihleli i1. Abantu bayeza baningi umsebenzi ngapha. Sibonge nje umuntu omdala. Alright Mkhulu, hayi nami ngithi nje ngikuhalalisele ngiyabona i-channel yakho iyakhula. Ngithemba ukuthi kubo bonke abantu abazile kuwe bazoyenza insebenzo ukukhanya bayakubona kuseduzane. Okay, singakamoshi isikhathi topic yanamhlanje sikhuluma ngani? Bantwana bethonga engitheme ngihleli njengomuntu okhathelele isizwe enyaye ngithi mina njengoba silapha sibuyisela abantu emsamo sibuyisela abantu esintwini sibuyisela abantu ezintweni okumele bazenze njengoba ngiyaye ngisho ngithi mina khona into efuna inyanga khona into okumele uyenze ekhaya. Manje size ne self cleansing esizoyenza uyi-cleansing ongakhona ukuthi uyenze ekhaya ngoba kunezimo ezihambe zisibambe sisemakhaya singakhona ukuthi sifinyelele kubalaphi bethu la kumele sifinyelele khona kube nezinto ezisibambayo. Manje ngitheme ngihlala ngabona ukuthi abantwana bomoya bayazenza izinto kodwa khona la bahambe bangaqondi khona sengisho ukunderstanda. Manje ngithi ngizoletha lolo lwazi phezu kwisimo senu bantwana bethonga yiko lokho esizokhuluma ngako namhlanje. Hayi sibonge kakhulu ke Mkhulu. Topic yanamhlanje njengoba besenizwile, it's about spiritual cleansing. Shuthi namhlanje ke musubambele yo topic sikhuluma nabantwana bomoya. Sikhuluma nomuntu nomsamo ekhaya. Sikhulume nje ngabantu in general when it comes to spiritual purge, spiritual cleansing, i-aura yomuntu ekumele ukuthi ibe clean, i-energy yakho kumele ukuthi ihlale ihlanzekile ngaso sonke isikhathi. So now bengicela ukuthi usitshele ukuthi yini into umuntu angayisebenzisa ukuthi mangabe usekhaya asebenzise nje izinto ezitholakalayo ukuze akwazi ukuthi azigeze. Okay, la wena gogo into engizoyisho ikhona ukuthi into ongayenza ekhaya ngizoqale ngiveze ukuthi umuthi muni yini igama layo isebenza kanjani ekuyothi mengiqeda bese ke ngichaza ke manje ukuthi uyicleanse makwenze njani singadli isikhathi. Okokuqala lana abantwana bedlozi kunesihlahla lesengisiphethe lesihlahla lesengisiphethe impande le isiqunga lesengisiphethe abantwana bedlozi isiqunga esihlenzayo mawusekhaya isiqunga esihlenzayo imimoya esikwazi ukuklenzela imimoya emibi siyakwazi ukuhlukanisela phakathi kwemimoya emibi ngoba sinokuthi mesihleli kube nezithunzi kube nezithunzela kube nezichitho mophethe lempande
isiqunga lesi uma usinuka sewutshani kodwa uma usinuka sinuka like njenge-Vicks sinuka njenge-Vicks engathi siyi-Vicks mosinuka sinuka nje kamnandi siyisihlahla lesi esisebenzayo kakhulu ukusebenzisa nakhona uma uhleli uzizwa ngathi uyalunywa uyasithatha ugqume ngaso ugeze ngaso kodwa ngizohambe nje bese ke ngichaza khona-ke abasemakhaya baphila endaweni zasemakhaya ezisehlathini ngoba thina siyasigubha noma singapha-ke Soweto iganga sikhona la esisithola khona if ungasitholi ekhaya mhlawumbe uhlala emadorobheni endabeni zabelungu wangaya la kuthengiswa khona kuma-herbal la kuthengiswa khona imithi yesintu ufike ukuthi ucela isiqunga bazokunika isiqunga-ke yiso-ke isiqunga siwutshani nje obungathi bushile sinuka nje kamnandi yiso leso-ke bantwana bedlozi. Sibonge-ke Mkhulu ngokusichazisela ngayo-ke impande yotshani isiqunga. Yes. Bengizocela-ke ukuthi usichazisele ukuthi umuntu osebenzisa isiqunga usuke a-aima ini, what are the benefits of using isiqunga, and kahle siqonde ukugeza ini specifically ukuthi mawusebenzisa usuke uqonde ukugeza ini. Ngiyabonga gogo umbuzo wakho. La bantwana bedlozi kunezimo engithanda ukukhuluma nani ngazo engitheme ngibheke ngibona ukuthi zanilimaza kodwa uqonda kwakhona alinayo, understanding yakhona alinayo. Kuyayenzeka umntwana womoya gogo kushoniwe kwamakhelwane kushoniwe la ekhaya uyahamba uye emngcwabeni kunabantu abangazwani namathuna gogo umuntu mekathi ufika ethuneni usefika masekabuya emathuneni kuyothuna loyo muntu umngane noma isihloko sakho ubuya uhlangahlangene uyagula uyasindeka kuba yizo zonke lezo zinto manje mofika ekhaya yiyo-ke manje into engihambe ngabona ukuthi limaza abantwana bedlozi ufika uthatha isiqunga ngoba usuke lapho sombethwe imimoya manje yobumnyama uhlangane nemimoya eyakho lo ohamba nayo yiyo le ekusindayo. So kumele ukuthi mofika ekhaya uthathe sona isiqunga lesi uhlanganise namanzi awarm bese ke uyazithela ngaso wenzani lapho ugeza le mimoya ukuthi ungangeni nayo ekhaya ngoba mongena nale mimoya yasemathuneni uyanayo emsamo ifike besivala umsamo wakho kube ngazathi manje kunamanzi amnyama ekhaya kanti ile mathuna obuya kuwo. Ende kokunye-ke nina abantu abadala kuyayenzeka ukuthi uthi uhleli ekhaya uhleli nje uzimindele nje indaba zakho ubone ngazathi kuneyithunzi endlulayo or uze ngathi uyasindeka ejardini uthatha wona lo muthi uyazigeza umuthi nje osigezayo if ufila ngathi energy yakho la ukhona awuzizwa kahle yona gogo uyayithatha lento ubhave ngayo ubhave nje ngawufaka insipho awufaka ilutho yona iyodwa ihlanganise namanzi awarm uyiboy kancane nje ngamanzi awarm usigeze sometimes unokuthi uhleli ngothi uhleli uzwe ngathi kunezinto ezihambayo la ebusweni kusuke kuyisichithe leyo ngoba manje kumele sikwazi ukulalela abantwana bomoya if khona kungena imimoya emibi ipheka isimo semzimba yethu umzimba othi kumele usheshe ureact bese kusesawulalela lapho uyasithatha futhi lesicunga uyazigeza yakwazi ukuthi lento ebithi yayenzeka ihambe bese ke seyadeda engasayenzeki. Alright, siyabonga Mkhulu ngaleyo information. Bengicela ukubuza ukuthi isiqunga sisebenziswa abantu bomoya kuphela na noma even if umuntu nje ongakazazi mhlawumbe ukuthi unomoya or umuntu wasemhlabeni nje oyiphilela nje impilo right uyakwazi ukuthi nawe usithathe usisebenzise kuwe emzimbeni njengoba busochazile ukuthi uyakhona ukwenza ama spiritual bath ngawo wenzeni nasekhaya ngakwazi ukuthi ngisebenzise nje. Ngiyabonga gogo. La engitheme ngihlala gogo mengibheka abantwana bomoya noma ngithi siyisindle indle emnyama noma ngithi sabantu siphila ezweni lasemhlabeni kunabantu njengithi last year angithi into zabe bezihamba kahle manje soqala unyaka omusha angithi manje sihambile saya emakhaya abomakhelwane basibona sithenga izinto ngabona sithola imoto basibona siachieve angithi bayibona impilo iqhakamba manje baqala nabo kwasuka umona
wasukumona phezu kwisimo sabantu sebaqala bathinta izinto ezimbi manje ngoba ngiza kanje ngithi kule mpilo ngobokuyo angithi izinto zikhanya thatha nasi isiqunga manje uqhube into zakho uthi into zakho zingavaleki ukuthi noma ufike emsebenzini noma bathi bakwenzisela izinto ezimbi ukuthi abelungu bangakunyanye bangakufuni benzeni mothatha isiqunga wayenza yadeda yonke leyo nto manje le nto wena gogo isebenziswa yiwo wonke umuntu ngoba inhlanzeko yemimoya inhlanzeko yomzimba inhlanzeko yomsamo ukuthi nalabo bebafisile ukuthi bafuna ukuthi baphumelele kulonyaka baqale manje bahlenze imimoya ukuze bakwazi bafinyelele la bafika bafuna ukuthi bafinyelele khona isebenza yonke indawo kanti nasebaleni uyakwazi nagogo ukuthi usifake ku20 liter uspoile uchele ibala lonke ngoba nebala abantwana bedlozi leyinkinga nalo ngoba mosihlenza wena ungahlenzanga ibala nakhona kufana nokuthi awuhlenzanga khosi ungena nokungcola ekhaya manje ingakho ngithi isebenza wonke umuntu ukuthi impilo yamuntu ikwazi iqhaqheke phambili. Siyabonga mkhulu ngaleyo information. Ekuhambeni kwami ekulapheni abantu kunalombuzo abanokubuza. Especially because now abantu abaningi youth, it's the youngsters abanye bathi abo urban sangwamas that we have banokubuza in terms of uthola ukuthi umuntu uqeda ukucleanser uyenze insebenzo yokucleanser so umuntu une boyfriend and then they would ask in terms of manje mase kumele ukuthi ngiyohlangana naye ubaba enkonzweni yasekamereni, am I allowed as a spiritual child to do that? Because of they take in mind ukuthi phela ucansi luyangcolisa and at the same time you wouldn't be too sure ukuthi partner yakho umungekho yenzani, so they are very would I say they are very protective mase baqeda ukugeza. So bengicela ukuthi uchaze ukuthi emntwaneni womoya, firstly because we are human beings, is sex allowed? Are they supposed to be having sex? And if umuntu nomuntu, what are the precautions that one needs to take in order ukuthi lesasalukazi or loyamkhulu angadungeki, idlozi lingaqheli lingangcoli, umsamo uhlale uclean, uhlale uphefumula, uhlale uyilento ekumele ukuthi ube yini? Ngiyabonga gogo. No, yazi into engizoyibeka la engithe mina umuntu ovula le channel noma olandela le channel umuntu ofuna ukuphila, umuntu ofuna iqiniso. Mina angithandi ukuphila impilo engekho kuyo. Ngithanda ukuphila impilo straight noma ngilapha abantwana bomoya ngibatshela into straight. Okokuqala nje ake sikhulume kanje. Mebathi unogogo uhlelo isalukwazi noma uhlelo omkhulu. Akusho ukuthi manje sokumele ubhebe njengomkhulu. Usasemncane wena. Ngangithi. Akusho ukuthi manje sokumele ube ikhehla ngoba kuthiwe ngihlebe ikhehla nami yonke into engiyenza sengiyenza kuhle kusalukwazi. Cha, umbethwe abantu abadala. Angithi bakumbethe emhlabeni bazi ukuthi uphila komuphi umhlaba, angithi uphila emhlabeni wenyama. Angithi so nabo bayazi ukuthi inkanuko yenyama ikhona, angithi ingakho kuthiwe manje okwenyama ufunwa enyameni okomoya kufunwa emoyeni. NeBhayibheli lakusho lokuthi angeke ufune inyama emoyeni, angithi zizobe ziyaphambana lezi zinto. So unalento into engifuna ukuyichazela nje abantwana bedlozi ukuthi ake sibuyele abantwana bethonga. Yebo abantu abadala sinabo ake siphile impilo zethu. Yebo sibancane gogo ukhuluma kahle. Amagazi ayashisa, angithi amagazi ayashisa. I-sex i-allowed, angithi ayinankinga. The only problem indlela esenza ngayo. Angazi noma uyangithola ukuthi kumele kube khona like idiscipline, angithi uthi yazi masombethu abantwana umbethu abantu abadala, angithi so kumele wazi ipartner onayo ukuthi yiba kusomuntu omele change ama partner. Okokuqala leyo nto idlozi layicanuka, angithi mozo change ungene kulo automatically uzolingcolisa idlozi, angithi because ukhumbula ukuthi umuntu nomuntu unama spirit wakhe, angithi omunye uyahlenza omunye akahlenza, angithi automatically igazi lakhe lizokuvala. So if unomuntu oyi-1
Number 2, if ubuya senihlangene manje ngokwengubo angithi uma usubuya sokumele uthi phambi kokuthi uye emsamo phambi kokuthi uthathe iBhayibheli uphathe ikhandlela ophathe noma yini ehlangane indwangu yabantu abadala iphika yini mele uqale uyihloniphe lezo zinto angithi uyihlonipha kanjani ngokuthi mele uqale uzihlenze wena qala angithi before uyosithinta lezo zinto lezo angithi ukuthi abantu bakho ngoba isiqunga lesi kakhulu sisebenzani sivala iphunga ngoba abantu abadala bashawa iphunga uma ungangena niceda ukuhlangana nobaba noma uceda ukuhlangana nomama bese kusovuka engubeni uyemsamo liyaphuma idlozi liyahamba uyayibona lento khosi baxoshwa yini iphunga yabona so manje kumele ube nezinto ezokugeza before uzongena emsamo usho ukuthi asakhulumi ngomuntu onesigodlo kuphela sikhuluma nomuntu osazimisela nekhona lokuthandaza ngithi ngoba nakhona lapho invite ama spirit akhe ngithi ukuthi la athandaza khona so manje sengishilo ukuthi wena gogo akunankinga ukuyenza leyo nto but kumele ube nerespect ngithi kumele uzazi ukuthi umiphi ngithi umuntu qeda ukuhlangana nobaba uhlenze qala ngithi before uyothinta yonke into if wenza kanjalo uzoba 100% safe noma uqeda ukuzihlenza wena uyayithatha futhi uhlenza nomsamo before uyothinta anything nezinto zabo gogo uyazifafaza nazo ukuthi whatever lobo bomnyama buze budede ukwazi ukuthi ungeneke. Okay, ngicela ukubuza ke Mkhulu mangabe umuntu mhlambe ke unomsamo and then uyakwenzakala ukuthi uhlangane ke nobaba ngalelo langa mase niqedile ucleanse when are you allowed to go la ku altar yakho la othandaza ophahla khona are you allowed to go immediately you can after cleansile ngesiqunga noma kumele ukuthi uqala ushaya umoya mhlambe or you can only go the next day when is it safe for a person ukuthi makaqeda noma ngabe ucleansile are you allowed still to go in or do you need to wait at least maybe for ilanga or what? Lapho kuyadependa wona gogo kodwa mina ngiyangithanda ukuthi umuntu at least ame for ilanga ukuthi uma ngabe ubuye namhlanje wahlenza namhlanje at least alale angayanga emsamo angithi angayanga emsamo ukuthi kusasa angene afresh angithi emsamo and then kuyayenzeka ukuthi thola ukuthi uthola isimo esiphuthumayo lapho ukuthi kumele ume qala ushawe umoya negazi liphole ukubuye nje kwesemhlabeni obebhizi nomqondo kuphume kulento obewuyenza angithi ushawe umoya kube khani kuyangena isimo esisheshayo when you are a healer umuntu osebenza abantu ukuthi naku ke manje sokuyaphuthuma sokwenzakalana into enjengalezo or nawe kunento oyidingayo lapha yana maybe ushawa isikhathi khona into oyikhohliwe ufuna ukuyithatha at least ipha leso sikhathi sokuthi ushawe umoya and then mosokhulu ushawa umoya bese kusongangena. All right ke so Mkhulu bengicela ukubuza ukuthi ungicacisele la if mina ke nginesithembu nama OY2 lapha yana ngiyakwazi ukuthi mangabe ngicleansile ngibe right noma kusuke kudungeka isimo salabantu laba angithi la gogo mesikhuluma sikhuluma ngomsamo kuwe angithi abantu abadungekayo abathintekayo oqala labantu abasemzimbeni kuwe angithi mele uhlenze labantu abasemzimbeni kuwe bahlenzeke into engisho yiyo leyo isho. Okay. Alright ke Mkhulu bengicela ke ukuthi ucacise ukuthi isiqunga lesi uyakwazi na ukuthi ungasixuba nezinye izinto ezihambiselana ne self cleansing ekhaya yeziphi ezinye izinto ongakwazi ukuthi uhlanganise nazo or si ukuthi nje sisebenza sodwa nje ayikho enye into ongayihlanganisa naso na isiqunga lawa nagogo kuyadependa because isiqunga siyasebenza sisodwa ne siyasebenza empandeni and abantu okumele bazi isiqunga kakhulu ngokudilizwa inzila yomuntu oshonile sithi umama la ekhaya uzilile uyogezwa leyo lesiqunga siyangena kuleyo mithi angithi nomuntu obuye ejele kunemithi ehlanganiswana sesiqunga siyangena ukuthi isiqunga singena endaweni eziningi especially yokucleanse yokugeza and then ngapha ewashwe ngapha phezulu isimo sasewashweni uyakwazi ukuthi ungasihlanganisa neholy ash angithi uspoil usihlanganise nomlotha angithi uspoil umlotha wabelungu uhlanganise nomcako angithi
uhlanganise ne spirit ne grof salt angithi ukuthi manje leyo nto usudlenza manje ini ingilosi ke lapho usudlenza izithunywa ukuthi izithunywa zakho ihlale zihlambulukile ihlezi iphakamile ngaso sonke isikhathi. Okay, bengicela umcako abantu abaningi emakhaya banokucake ukuthi yini umcako, bengicela ukuthi ubabonise umcako ukuthi into enjani nokuthi yona kungokwayo ngoba nayo iyayenza self cleansing. Ukuthi yona isebenza kanjani, iyasebenza yodwa noma kumele uyixube nokunye ukuze ibe namandla noma yodwa nje right? Okay, now umcako bantwana bedlozi yiwo umcako ibhola elimhlophe emaXhoseni bathi imbule emhlophe. Imbole emhlophe angithi silapha sizesifike nangayo yona go imbola emhlophe ikhona ke ebovu angithi le emhlophe le eqondane nezithunywa angithi le iswasho iwumuthi nayo iyahlenza isithunywa kakhulu momntwana wesithunywa kakhulu uyakwazi ukuthi isebenzise kanti kokunye khona into abantwana bomoya bangayazi khona umuntu othi mekahleli azizwe ngathi uyalunywa emzimbeni bese ke mekahamba yakwabelaphi balokhu bathi unesichithu kanti kusuke kungcole isimo sesithunywa sakhe uma thatha lento azigcobisa bese kusele yageza iyaphela leyo nto leyo ake ngicela ukungena kancane emlonyeni azigcobise ageze ngani ageza plain amanzi angawahlanganisa neholy ash kuyahlanganise nayo le iyahlanganise na ayenza iswasho angithi ageza iyagezeka and abanye bayayikhotha noma ikhotha iyakwazi ukuhlambulula imimoya esiswini emimoya kunabantu abaqunjelelayo emimoya esiswini uyakwazi ukuthi ayikhothe ihlambululo kodwa iyasebenza iyodwa iyahlanganisa kodwa kakhulu kuzibe namandla ihlanganiswa neholy ash ngoba manje sokuyini iswasho manje impande eyithunywa iyangena isiqunga siyangena isiqunga usibhoyle kusho ukuthi kuyangawe siyangena isiqunga uyibhole ugezeke ngayo iyagezeka yebo umcako omkhulu uyakwazi ukuthi uchele ngawo indawo lothandazela kuyo nebala umcako nagogo usebenza entweni eziningi kuba ubuye uthathe isikhundla somlotha umcako kakhulu uyasebenza gogo esimeni sokuchela usebenza kanjani umuntu omdala yayenzeka ukuthi ejardini uchele ngemithi kakhulu ngeintelezi kakhulu manje uma usubuyisa umcako usohlanganise neholy ash angithi lapho sohlambulula ibala ukuthi manje idlozi melingena lingasindeki ngoba futhi nezithunywa mazingena kunomuthi bayasindeka angithi thothi abangeni manje so alawa ukuthi bakwazi ukuthi bangene manje bangasindwa ile mpande boyikuyo kanti futhi enye into futhi uyasebenza umcako nagogo mase sesikhuluma ngentethelelo angithi ukuthi kuyafuneka ukuthi mhlambe moya ehlane or uya emanzini or uya kuphi kule ndawo eguqa kuyo uqale ufaze yona qala ikudedisele imimoya ukuthi le ndawo oguqe kuyo ihlanzeke nasemsamo futhi uyakwazi ukuhlanganisa namanzi angithi uthandazele lawo manzi lawo uchele lapho ukuthi so that ukuthi mokhuleka izithunywa zakho zikumbathe kahle zekumbathe kahle usebenza intweni eziningi namuntu omdala kanti kuyenzeka nomuntu uthola ukuthi ubambekile ufuna ukubhodla uyakwazi ukumthandazela umhlanganisele umthandazela ayiphuze inamanzi yebo gogo uyasebenza siyabonga ke mkhulu ngaloko bengicela ukubuza ke mkhulu ukuthi maybe uhambile waya kuPotsoyi endaweni enomsindo yabona ehlangana nabanye abantu yozijabulisa. Is it necessary to do self-cleansing if bokuphakathi kwabantu abaningi? Is it important for a person to do self-cleansing if uhlangene nabanye abantu abaningi imimoya ehlukahlukene lapho? Lapho gogo ake ngiqale ngibeke kanje. Ngiyaye ngithi mina mengi-advise abantu noma ngixoxa nabantu ngithi uyabona idlovu molikhanyisa ebusuku
lidonsa ilwana ngithi lezi zasebusuku angithi sifike bese ke siyihlala la so manje nawe ezumntwana womoya omntwana wedlozi mawuhlini angithi ungena phakathi kwexuku manje sekunemimoya eminingi imimoya yonke lemibi yakumbatha angithi manje mekumbatha lemimoya kubalekile ukuthi ubuye ufike ekhaya bese ke uyazihlenza lokho ngishiswa yini kunabantu ukuthi umuntu uqala meka edrobhini obuye ukhathele ufuna ukulala noma phuma nje ahlangana nabantu uyasindwa yini imimoya emembethe manje kumele akwazi ukuthi azihlenze ukuze azokwazi ukuthi imoya yakhe ihlale ihlambulukile abasebenzayo Mkhulu emisebenzini in the workplace I think because of mhlambe kukhona abantu abahlukahlukene abasebenzisa into ehlukahlukene for different reasons. How often as a person oya emsebenzini do you have to cleanse? Lapho nakhokho lapho nakhokho into engayisho mina ukuthi ikakhulu abantu abasebenza futhi uthinta into eright umuntu osebenza akathi mangabe weekend off akavuke kusena azenzele ibhavu ahlanganise yona iholy ash ahlanganise umcako nespirit necrop salt angithi wenzelani manje ukuthi whatever imimoya ebisebenza kuyo emibi angithi idede ukuthi nale 7 days futhi azoyithatha emsebenzini angene aclean nokuthi abelungu bakwazi ukuthi bamthande nasemsebenzini athandeke kahle usho ukuthi mangabe usebenza mhlamba amalanga uba off ngalelanga off ngala kavuke ekseni angithi mekavuka ekseni azenzelele lo bhavu ayithele nje alithandazele ngama 20 liter ayi2 noma ngaba yi3 abandayo abantwana bedlozi ningarobhi nifaka amanzi ashisayo abandayo uzokwazi ukuthi kuthuke lento elakuwo lapho uzohlala lokuhlenzekile namaphupho azokwazi ukuthi abuye. Okay ngiyabonga Mkhulu. And then now masibuyela kulempande yotshani isiqunga. Isiqunga uyakhona ukugaba ngaso na mangabe mhlawumbe ufuna ukugaba. Isiqunga kokha skapi. Skapi. Cha yasiphalaza ugeza nje kuphela. Siyafutha sona. Yebo siyafutha kakhulu. Uyakwazi ukufutha ngaso. Yes. So into umuntu mangabe mhlambe ufuna ukugaba ngoba ukugaba also it's part of his self cleansing angithi ngoba kumele ukuthi umuntu ube clean nangaphakathi. Yipi into umuntu angayisebenzisa ekhaya makezwe ngathi mhlambe ufuna ukugaba. Okay. Nazi. Holy ash number 1. Number 2 umcako. Nizongixolela abantwana bedlozi okunya ngikuphethana. Holy ash umcako uthathe impepho. Bese usothatha ihrop salt kancane noma ngathi half a spoon. Usifake ebhodweni bese ke sofaka nebisi. Angithi bese ke uyaziboila nebisi lezo zinto lezo yizo ke iswasho sekuphalaza yisiswasho sikwazi ukuvula imimoya yisiswasho sikwazi ukuhlenza ngaphakathi mongayenza leso swasho ulokuphalaza ngazo usiboile zihlangene lezi zinto uboile umovuke ekseni nje uboile uphalaze yonke into nje uzobona namaphupho azoqala abuye nomoya wakho uzowuza manje uhlambulukile. Sisasekuyo ke I self cleansing le Mkhulu. Mangabe une partner umuntu onayo uhlekisana naye noma maybe ubaba sekhaya. Kubalulekile na ukuthi if mina yimo ozicleansayo ngingamfaka naye mangabe uyathanda ngendlela eright ukuthi umfake ngayo ukuthi naye ageze njalo ukuthi manihlangana wena naye nazi ukuthi at least nigezile iyamsave na umuntu kanjalo rather than wena une partner but you are the only one that's doing the cleansing. Kuyazwakala lokho kona angeke vele ucleanse uyi1 one partner kumele naye ihlenze because ukhumbula ukuthi imihlangana ne-exchange igazi angithi so manje naye kumele ahlangane nawe uhleni nawe naye aclean sizochaza lokho ngelinye ilanga esizojula ukuthi kunomthelela kuphi ngoba nakhona kunomthelela ukuthi uyipartner uzihlenze wena uyi1 enye ipartner ingacleanse inomthelela omkhulu especially empilweni zethu kodwa kubalekile ukuthi ipartner yakho nayo kumele ihlenze if iyavuma ngoba umuntu angeke uzumphoqa if iyavuma kumele ihlenze nihlenze nithu so that uthi noma nihlangana ibusiso zikwazi ukuthi
ibe khona both sides ingabi khona ozoqindezela omunye ngoba mokhona omunye ohlenza omunye ongahlenzi khona ozoqindezela omunye kula ngeke nisazini ikhona ukuthi nitholane ngoba nemimoya yenu angeke iziclick nizohlala nilwa enye reason ukuthi ama partner ngahlezi alwa izinto enjengalezo. Siyabonga Mkhulu. I think one day kumele ukuthi ube ne topic ozoyichaza ukhulume nabo baba. Ngoba abo baba bayathanda ukuba inkinga, not bonke kodwa when it comes to izinto zokuthi uzo introduce umuntu ukuthi atlenze uzobe sekethi umsebenzise limit ukuthi uba educate the importance of cleanser because iyenza ama spiritual bondages which can cause at a later stage inkinga. Okay, moving further on, ngibuyela ku inkonzo yekamera clof thobelwana. Ngibuyela kuyo because of Mkhulu, I get a lot of questions from young women esibasebenzayo esibancedayo. Ukuze uthi nihlangene nobaba and sekumele ukuthi ucleansile, must it be only ukuthi nena yenza foreplay najuluka imijuluko yenu ya exchanger, or do I now say I am cleansing when only sesaba ne sexual intercourse that includes penetration? Ngifuna ukuthi ungicacisele nje lapho ukuthi mangabe mina nobaba sizohlala sibe ne foreplay kujulukwe kube steamy kodwa penetration ingabi khona, and do I still follow the same process or lapho ngiyazi exempta ngithi hayi ngoba nakho ke azange size sihlangane ngalokho ukuthi kube khona penetration? Does it also count as sex or does it not count as a person okumele ukuthi ageze? Ngicela ucacise lapho. Ngiyabonga. Ake ngibeke kanje. Kwesimo semimoya. Naphekwisimo sale nkulumo ekhulumayo. Yebo. If igazi lishisa. Uyangizwa pho? Yes. If igazi lishisa usungcolile. Angazi noma uyangizwa pho. Igazi lishisa sinomqondo usulapha igazi liyashisa manje inyama senenkanuko angithi regardless ukuthi nihlangene anihlangananga but igazi lelashisa, that is why noma usemsamo igazi lakho kumele lashisa manje waba naleyo nkanuko ngoba izithunywa ngeke size because ungcolile nedlozi ke lingaphakama ngoba ompi yakhe lingaphakama ukuthi isithunywa ngeke siphakame because usungcolile so kumele uzuyehle angithi kumele ucleanse ube right ukushisa nje komzimba ukushisa nje kwegazi sokumoshakela kumele ukuthi kumele ngobuya lapho cleanse ubuye futhi ube right. Okay. Sisase lapho ke kule self cleansing ngicela ukubuza ukuthi if nginesichitho ngiyakwazi na nge self cleansing ukusilapha ngoba I would like to believe ukuthi I self cleansing ukuzenzela there's a degree ela ezoma khona manje seyifuna umlaphi. So I degree yesichitho sami ngingakhona ukuthi ngiyilaphe mina nge self cleansing noma siya ngokuthi singakanani isichitho noma ushaywe ngendlela enjani na? Ngiyabonga. La wena gogo masikhuluma ngesichitho, isichitho sijolile sikhandwa ngendlela eziningi. Isichitho angeke ukwazi ukuzilapha. Okay. Kumele uzothola umuntu obonayo ozokwazi ukuthi yini labo ayisebenzisile kuwe kuzube so ngoba izichitho zisetshenzwa ngendlela engathanda ukukhuluma ngazo la angithi ezingakhulumeki ukuthi isetshenzwa ngani nangani angithi kodwa manje mofika umelaphi uzobona ukuthi lo muntu ushaywe ngendlela eso ithi ngimlaphe ngendlela enje. So I self cleansing le esikhuluma ngayo eyokudambisa le situation ukuthi manje ongakhona ukuthi manje ufinyelele kumlaphi
yangithi manje oba ngiza nale self cleansing ukuthi at least manje akudede lento ekubambayo ukuthi ungakhona ukuthi ufinyelele emntwini wakho noma phezu kwesimo somlaphi wakho noma inyanga yakho noma isangoma sakho at least yenza something ukuthi lento ikuphevele iway yokuthi ukwazi uzufinyelele lapho uyobika ukuthi Mkhulu gogo man kuso empilweni yami angithi okudedisa nje lawo makhizane lawo ukuthi ukwazi ukuthi ngenzela ukuthi umuntu akwazi ukuthi aphakame akwazi ukuthi ayimele ngoba enye into yona gogo umuntu angafisa ukuya kumelaphi aqindezeleke angakhona lezi zinto zimqindezele manje lezi ukuthi manje adedise lezi zinto ezimqindezelayo ukuthi angakhona ukuthi asukuma ahamba yelapha. Okay Mkhulu ngiyabonga. Sisase kuma relationships ngiyakhona na ukuthola isichitho from my partner mangilele naye. Yabona leyo topic ngisafuna siyikhulume ngelinye ilanga. Leyo topic inzima wona gogo ijulile. Even abashadile eyabashana abantu abaningi khona abantu abashonile namhlanje abashaywe partner shayekelo. Yayithola yes wena gogo uyakhona ukuyithola especially phezu kwesimo sokuthi mangabe mina ngibe example mangabe mina ngihlala nomuntu la endlini bese ke sengiyaphuma nyoganga ngaphandle menganga ngaphandle lo muntu ole bese ngimtshela ukuthi hayi nginomuntu lapha ekhaya uzoba nesichitho azosenza angithi leso sichitho sizongena nami la ekhaya manje wena sozo affecteka ngobani ngami so uyakhona ukuthi uaffecteke ngepartner yakho wena ukuthi uhlele endlini but uthola izimo zingene ngepartner yakho. I-question le ngiraisela ukuthi ama couples azobukela lokhu ayazi incindezi yazi kokunye ngangene emlomeni kokunye yona gogo khona into njengoba ngithi ngifuna sike sikhulume le topic ngizobeka nje kancane nje noma isikhathi sesishaya esithi yabona kuba kwenzeka into eso ngihlala nomuntu la ekhaya ngifika ngale sengithola umunye umuntu nyakha ngithi nawe sekasithembisa ukuthi sengimnika uthando angithi lela ngafuni ukuthi liphonyuke kimi uyasuka manje ushaya lo angithi uyashaya sangena isichitho ngiyafika mina uyagula la ekhaya kunjani ngiyakuthatha ngokuyise enyangeni angithi awunanga unkosikazi ukuthi inyanga yalapha lezi zinto mekayilapha zibuyela kuphi kulomuntu intombi yami ngiyabuyela lapha ekhaya mangibuyela lapha intombini yami ngithola intombi yami nakhona nayo iyagula yabona sengidlala lo yomdlalo manje yiko ngithi ngifuna ukuthi sike siyikhulume leyo nto kugcina manje ukuthi that is wathola esikhathini esiningi mokushona umama kulandela ubaba izinto enjengalezi kumele ukuthi siyinote down ukuthi ike ikhulunywe ngempela Mkhulu. Alright ngicela ukuthi Mkhulu uchazele if uhambile wayoyenza insebenzo maybe boyo cleanser uphakamisa nesalukazi sesikhuluma ke manje in terms of the spiritual kids. So maybe uthola ukuthi khona insebenzo ezimbalwa vele ilandelayo kumele uzenze but awakahlanganisa imali usalungisa. So njengoba ucleansile kanje because angeke uvele umele ukuzoyenza enye insebenzo probably you will do it after 3 months. Is after care self care after yini umuntu angayisebenzisa as a person osekahambile wayo cleanse yizo lezi noma kukhona ezinye ezihlukile. Mosokwenzakele lokho gogo ngithi steps soqala sosithathile sobahlambululile abantu abadala sebasekukhanyeni angithi nawe sokhona ukubonana so ukhipha leso simo leyo situation ehlala kule ndlela okuyo angithi ethola zona lezi zinto Umcako nebisi njengoba ngizibekile nesiqunga uhlezi uyisebenzisa angithi nawe ungayi ngokuthi imali anginayo sekusoba gadalana buya manje usiqoqa ubheke nendawo ongena kuzo angithi ubheke nabantu ohlangana nabo angithi ubheke nezinto ozenzayo ukuthi kusho ukuthi ukuzibheke manje ukuthi lento menyenza ngeke ngifake inkingeni lento mengenza ukuthi but ukuthi ube ufaseka angithi kusho ukuthi uhlale wona nje uhleli on a safe side then ingilozi yakhe izohlezi clean and ingilozi yakhe yezokwazi iqhaqhela imali yokuthi usheshe ukuthi uhambe uyokhokha lapha yana uqede mohlelo kanje ngaleyo ndlela leyo. So mawungahamba Mkhulu uyovakasha mhlawumbe ungene endaweni ijaridi lingekho right ucindezeleke ikhombo le oyisebenzisa okhulumile ngayo izonceda nayo uma sengigeza ukuthi manje maybe sengiyasindelwa ngibuya kule jaridi ngibone sengigula into ehamba kahle manje angisakwazi nokuphakamisa umlenze
ngoba siyahamba sivakashe endaweni kanti ungena endaweni wena obujwayele ungena kuye kodwa manje ngoba so clean angithi manje lihlo lakho nemizwa seyihlukile uwenza kanjani kanjalo thatha isiqunga ngokunjalo iyayenzeka leyo nto khona thatha isiqunga usifake ebhakedeni lakho noma ku-N yakho le ofutha ngayo ungena ufuthe izohamba leyo mimoya uchela ibala ngekusasa uma uvuka izohamba leyo mimoya uthathe iholy ash uhlanganise nomcako nebisi uthandaze uzenzele ibhavu imimoya le izohamba kona kuyayenzeka gogo sikene emajardini wrong ubuye soguli ukuthi ungena ungaguli and then wangathatha lento isiqunga ufuthe zizodeda lezo zinto lezo nasemsebenzini uthi ungena emsebenzini uyazwa manje ukuthi hayi qhome ngisemsebenzini ngiyasindelwa kwenzakalani ngena phakathi kwesiqunga uthathe N yakho ungene nufuthe zizophuma lezo zinto. Okay, so mangabe umuntu osebenzayo njengoba uthinta ngoba emisebenzini kunabantu abahlukahlukene njengoba besesishilo uyakhona ukuthi uyenze every day maybe mawuvulela amanzi ebhavini ufake umcako wakho uthi holy ash ugeze every day. Yes. Uyakhona ukwenza kanjalo. Yes, ungakhona ukuzenza. Naso isiqunga muhlakaniphile kumuntu ngoba sowutshana ungasikhatha ngithi. Usikhathe usifake ku5 liter noma usifake ku2 liter angithi eyebhodlela sihlale sisemanzini ukuthi mawubuya nje emsebenzini uyazi uthatha lela bucket uyayithela angithi uthatha ijeke nje uyasithela if ukhona nakhona ukwenza every day akuna problem futhi kugudi ke lapho. Enye futhi Mkhulu kulonyaka engizothanda ukuthi ukhulume ngayo imimoya in the workplace. Because of abantu abaningi abekho aware ukuthi sometimes imimoya bayithatha in the workplace. Imimoya yaku the workplace not necessarily futhi from ebantwini. From abantu abakhe lendawo osebenza kuyo but that topic please ngicela ukuthi uyikhave kulonyaka lo ukuthi abantu babe aware so that they can take more precautions in terms of now maso hamba emsebenzini. And then ekuvaleni Mkhulu ngiyacabanga ukuthi ngoba namhlanje asenza ama video amade ekuvaleni utholakala kanjani usahlola basasekhona bogogo abakabaleki usasebenza kwenzakalani ngawe kulonyaka bengicela nje ukuthi uchaze ngalokho. Ngisatholakala wona gogo isigodlo